don't wanna let you head in the clothes gone away, low my shelter. I should be way suddenly. Let's get out again. I get one less problem. It makes you crazy. What about to say? Sunshine and shade, you can take a break. I've got the look, what I'm gonna say. With the air, the color we take over the way. Because I'm happy, come along. If you feel like the weather love, do that. Because I'm lagi. Hey, hujanlah hey, ditinggallah hai ditinggallah hai ding wajalala eha la. Let's go. Kutiringlah den hab, kutiringlah den hab la hambat, bola atiding la hambat, bola atiding. Lampu teh kayangan, lampu teh kayangan, aulia, rimbung aulia, aulia, rimbung aulia. Tahu lagu Makundro? Makundro. Hambo. Makundro. 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 Mehambo, mesipra, metabung lambi jerumna. Ya na mehambo, mesipra, metabung lambi jerumna. Ya na alah mehambo, mesipra, metabung babi jebarosa. Allahu mehambo, mesipra, metabung lambi jerumna. Ya ma ma la ola hai la ma tulong Allahu tulong kamu. Jarang-jarang jumpa artis Langsa. Oh ya. Ini apa namanya, peraih berbagai macam piala. Dia adalah kali jago baca Al-Quran, bisa apa? Oke, jadi aku kemarin ada shoot video wedding ke Amel sama Bang Fili di Langsa. Jadi akhirnya jumpa lagi sama kakak yang cantik ini. Hai guys. Kakak ini dari Langsa. Kami ada jalan-jalan ke di situ tadi yang kalian lihat tadi itu di hutan hutan lindung. Ada hutan lindung. Habis itu Kuala Langsa. Iya. Habis itu apa lagi kita satu lagi Kuala Langsa juga tadi apa? Bakau Island. Bakau Island sama Titik Hijau. Titik Hijau. Itu piala yang gue bilang tadi. Banyak pialanya. Namanya siapa kak? Ica Laili Sa'adah. Laili Sa'adah. Ini Muhammad Al Munawir. Instagram aku itu awin_shoaib. Kak, nama Instagramnya? Laili Sa'adah _ Itu. Oke, sekian dari perjalanan kami hari ini. Bye aja. Selamat tinggal.